Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jabiril katsiri wa muyassiril asiri wa mufarrijil qurub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin أعظم مخلوق وأشرف المحبوب وعلى آله وأصحابه من الشروق إلى الغروب أما بعد علماءنا الكرام مشايخنا العظام أصحاب الفضيلة والدلالة para alim terjukan sedaja para ulama, para guru ngaji terjukan sedaja kiaji, para sepotor anum, langkong-langkong ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Habibi Badwi Muslim, ajunan semulja Kiai Siddiq Ali Makki, wasairi muallimina ajma'in. Sesalaki keangilan abdina nyebut asma agung epon bangsa benga setantona tak ngurangi rasa songkem sembah bekti abdina dek satajena atalallahu baqa'ahum. Tak kalep jukan ke ator dak patenggi disa larangan pereng Eki kadinto ajunan semulja Bapak Imam Mestung sareng sateja tondun bele karape pemerintahan epon se ampun miara torjuken merte sareng sateja magersare kalaben pangisto ate se tak kepeke tak remare keator dak sahibul walimah al-azimah engki kadinto Bapak Muhammad Samsul sareng sateja sanak berece se ampun lotek misembelibis dalam kacumamperan se arontong tor aberis tak kalep jukan ke ator dak sateja cakanca Jam'iyatul Hadrah Barakatul Usman Duko Temor Kota Pamekasan se ampun nambai tarisna se ape tampe rasa kerong sita remare dek ke Kanjeng Guste Nabi Muhammad sebersiate seteja ajunan dan teritan torbele sabeng sesa agama rahimakumullah. Bunga ate tak kapalang tanggung jember sokma ampun tak kesamaran amarga kenging nikmat se agung dari sanding epon Guste Pangeran. Maka pakon wajib sekapupuan engki kak dinto asokor kalaban juntrong dak zat se maha setong Gusti Allah se amor bejaget se ngapuli sataja tobat sesaenggena malam se sakalangkong nyenengaki kak dinto beten kaula sareng ajunan sataja salaki emba alwangaki bekto keangkui areng sareng ngistuaki rabu tor alongku nyampeteni oncengan epon Bapak Samsul sanak berece keangkui samaramba atada tua atas beber epon penutra se nyandeng asma Muhammad Sofwan Arfan As-Siddiqi se minangka buana ate celoko pena jantung dari sapasang raka-rake si arantep teti setong ate ang lebeti munaka hasisocce engki kak dinto Muhammad Siddiq sareng Vivin Lutfia rasa abe sekuk tak satria arantep totor besa sekalangkong makobesa ngacum okara sesa okora ngangki kalemat setomos karamat angin sabaris bangisto solawat torjukan salam dek Nabi karamat posra cace ari kiamat kentongan ate sateja umat
Eki Kak Dinto Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seteja ajunan seteja oncengan tantaritan torbala rahimakumullah. Abtina minangka pangangkit lampa pasemuan malam ari mangken Kak Dinto badi ngaturaki pan sapona pantareka se insyaallah badi ka atur pasemuan malam ari mangke Kak Dinto aropa aki odek lampa se kapeng setong engki Kak Dinto al iftitah bi suratil Fatihah se dalam hal Kak Dinto abtina nyoon kasodian epon dek salera epon simulja Kiai Adnan Muhammad. Abtina ngatore matur sekelangkong se tada batas epon. Seteja hadirin, seteja oncengan rahimakumullah. Se seteros epon abtina kapakon kaangkui ngaturaki dedebun dari Sohibul Hajah Sohibul Bait engki Kak Dinto Bapak Samsul sanak bereja tepat Kak Dinto saya kapeng setong ngaturaki matur sakalangkong atas rabu epon ajunan seteja de tempat Kak Dinto seampun nyelang bekto nyelang tenaga semata-mata kaangkui rabu menghadiri oncengan abdinah sekeluarga utama epon de seteja para masyayikh para guru sesempaan beten kaula seteja sekadukala epon maksud sareng tujuan ngatore ajunan seteja longku de tempat Kak Dinto engki Kak Dinto abdina sekeluarga bid asma Bapak Samsul ngemisah torjukan nyuunah doa barokah epon ajunan seteja keangkui kesampurnaan odi abdina sekeluarga utama epon poto abdina eki Kak Dinto Muhammad Sofwan Arfan As-Siddiqi si Kak Dima Kak Dinto aropa aki putra epon Muhammad Siddiq sarang Vivin Lutfiyah malar moga kalaban pantua epon ajunan seteja poto se ampon paringi asma Kak Dinto tetiagena zurriyatan thayyibah waladan salih yad'ulah nak potosisai kempang rezekena cecer lomancer odikna dedebuna angke kempeng tengka solana ma pernah dek paningal dadi kempengan negara ci mata bangsa tor mastikana agama torjugan malar moga Muhammad Siddiq sareng Vivin Lutfia Kak Dinto tetiagina orang sepose koko benih orang sepose angko beni orang sepose sepengko saingke ngaule kebecina nak poto amin amin ya rabbal alamin. Seterakhir dari Bapak Samsul sanak bereja tempat Kak Dinto ngaturaki nyon sapora atas seteja kecangkolangan otabe hal-hal se ajunan pangki tempat Kak Dinto bagus Kak Dinto dari sambutan dari pamator otaba epon tor ator otaba epon engkun se sangat sederhana Kak Dinto abtina nyoona sapora se tade batas epon. Hadirin seteja oncengan rahimakumullah ondek lampa se seterus epon aropa aki ondek lampa se kapeng dua engki Kak Dinto bitoa agung se bedi cerba aki kalaban cernak tornak sarang ajunan simulja Kiai Haji Muhammad Habibibi Badwi Muslim kalaban songkem pangabekte abdina ngatore tor saampuna Kak Dinto bedi etrosaki sarang pemausan solawat bil qiyam se bedi pimpin sarang Jamiyatul Hadrah Barakatul Usman Duko Timur Pamekasan tor seteja lampa se kesebut badi bongkase kalaban doa se dalam hal Kak Dinto badi sepoi sarang ajunan simulja Kiai Muhammad Siddiq Ali Maki